Pozdrav svima drugari, hvala puno svima za podršku, veliko hvala na podršci, hvala svima koji ste davali pozitivne komentare, hvala također svima koji ste mi davali neke savjete, veliko hvala svima, hvala vam puno i vidimo se neki sljedeći put u nekom novom klipu. Biće još dosta mojih videoklipova gdje ću da vas vidim. Hvala puno i uživajte u mojim klipovima. Također možete da poslušate moju playlistu, tamo se nalaze moje kompozicije i ova melodija koju sad čujete, to je moja iduća kompozicija, tačnije izaće uskoro. Hvala puno i veliki pozdrav. Veliki pozdrav za vas, vaš Aco Aleksandar Gajić.